What if tortang talong ang inyong sudan? Unya, what if gisagulan og itlog? Lami baka kaayo? Yo, what's up guys? May buntag kaninyong tanan sa magmukbang taron dahil magmukbang. Mahawra ta guys. Ang atong sudan is tortang talong. Naraw. Tortang talong guys. Tortang talong na isagol nga itlog. So natay tuyo. Okay. Natay tuyo gamay. Sagol na to. Napuntay rice guys. Pamahaw. Bismillah. Kaon na ta. Unang subo. Para sa ako guys. Kan hindi nang kita. Adiri mo ka ng lingkod, makita ka ba? Harusnya itu mbak dia karena yang jahit-jahit dan terakhir jadi sudah pemindah dengan servis untuk pengambilan itu